awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hania Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin Menteri ke Sarkar Jela Dr. Amperin Lingdo ila kentui kipat ba bakim de ben sengap ikano kono kejing keno bagi wei ki seng ki kentho ek seng NPP. Daga bakadau bu pat ba udi ben kan mau bakano kono ke executive committee haka ki HDC kan mat jing e lara kami terilang bar ke Sarkar. Ya kani Dr. Amperin Lingdo ila kran haba lawan senran yau ba fanten la kadong ukurtong ke NPP nala imkra malki constituency ubalawan bantep kerteng komu kertong ubani aireng hakani ki election MDC. Habakran dengan ngasni Dr. Amperin Lengdo ilong bagi jengwan tap kerteng nengkong ukertong ke NPP. Nala imkra malki constituency kalong namar bagi NPP kade keseng ke besim kya ya kene ke kam kaba keseng ke tre. Ilong ru bawa la kadon ke jeng kenok persya ki kam penroy bayi isau dong ki yang sakhipat bagi NPP ke tre bagi NPP kam ko ben kenok yuno ru. Nrei kari kam dai tang jong ko keseng bat barok kinong yalam habaki job ki election ki de benyada bat kentiu ya kajat benrio. Bat habangi ong bangi penkre ya ladi nam takat ma jong ke election. Ngilong ke parti kepada airu ya ke coaching ke training ke babiang. Ya ginong kersan jong ki kandidat sa kabaningkong. Bat kamtam lele ya ki kandidat. Hakan ya ke kentih ke NPP. Kalarai bangin persangkat bala ban penduna ke kawang kete. Kaya keno iwe. Bat ngin keren betang sapang kikam babha baka NPP kanale. Kiwai ki parti skin don la kajong kanong rim. Ngingim day ye mano ban dominate yano. Tambah karukom trekam jongi haka MDA. Kala day ka bas kem bat ka babyang kanong rim. Tipin ngen baka NPP kan yok bet ya kajeng kersan jong kita ki partis. Ki biya tre rengkat bat ngi haka sorkat. Bat haka ke HDC, JHDC. Pidi man kan mau ko wey. Bon ki bas ngau rem ne ki bakano bangi tombor ha bangi ong. Klem ka jeng getrerang bat ka Sarkar Jela. Kano ka isiru kan poi haka kep ka ba e. Te ki pat ba ki dei banda shim ya kan ikarai. Compare ki jeng kano. Compare ka ai ru. Ngin tray shitom bat kumba PUE ki candidates jongi ki list jongki la dep announce bat ngi kermen ba iwei i candidate jongka party jongi kinra sakmat ya ki agendas baka party hi kalabu mau nongrim ngin pek ba upot usam anla ban penbet hakani ka term ko jongi shwai ka arpupra ngin pek Bakanum don kum kata ban keno bangide lekam ya la kajong ka jaka ka puta ka ri ka jaj penriu bat ngi violate ya ka land transfer act. Wat junget ya ki briu ki bakren klem nong rim. Dai mangi ki balap jet do ublei ban yeng ban yada ya ka jaj penriu jungi. Hoon pin keno hendrai pidi bandon ka jing shania bakano ka bangile nilek tang dakawai kejik temu buat kata kalong ra dia kejat penriu kasi jaintia garo syakawai pat kan level ki kampen roy ki papiu isau dong jongki na ya nyau tang kawai ke department ki pen i bat ki yang sakhi baka jing khana ka jing keno jongki wei ki parties kadai hi ka rukom ko jongki banle rengi ngin ya chakmat ngin tur chakmat bat ngi kermen ba ublay unkur khu ya ki candidates jongi ublay unkur khu ya ka parti ka jongi bat ublay hi un yalam lenti yangi un ai ka jing tip ka jing nang ka jing start man san perthai ha ka rukom ka babet ka sngi ka baning kong ba file ya ka nomination nginom keno yano henry kari kam dei tang jong kawai ka parti kari ka dei lang jongi barok Bat baro kinong yalam hadien baki job ik election
Kidi banyak cakmat tak kau jadi temu. Yada. Bat penkiu. Ya ke imlang kesan.